Sibay ule, Mizo Stock Trader kan lo le ta stock market daily thlir ho na September ni somni pakhat sang ni somni pakhat kan lo nei le do ni. Warning. Stock trading hian risang tak keng tel ti shin masaka tha. Mizo Stock Trader ingan tarlan reng reng hi kan thlir dan ania mani in thutluk na siam thinang che. United States la man thlir le thungila nimin market atlak bak na chan kha ama saberen tar langila he hin ta ni. China Evergrande company hi real estate company ta ni. Omja chu paisa an puk na hianin 300 billion vel hi an rul thailo tur thu thang ron omni an rul thai don ya don lo la chiang lo thu thang an ta ni hian khovel market pumpui ka chu ron soing hing sa khop mea US pe ka chu tlana sa he hian atia soing hing di chuanin Indian bank in poisan puk ter khami bank kha akan kai chuanin bank sang in an poisa rul thailo chuan ti khan financial investor ahonga investor hong chuan den mi pui hong akang kai zel chuang chuan he tiang thil hi domino effect ani china boy thlak du viewa 2008 financial crisis apo Lehman Brothers ti te aron retire le ta chumi chu ain kung kai do hle kai ain mil ain zulu tu ka tiang khal phung boka ban ngal tu kan ban rul thailo vai an tla chiani me chu masetuna hian entina Lehman Brothers ang chon ni don lo ten tia ni don ten thu hi lain sul khom me chu wang chon chiang taka shiat la har khom me ngai ven la ngai do ni vein lama kan Indian market chu aron recover do ma sai hi solid recovery ni em ni lawm kan en bok to ni ti chon US lampang hi adin hula ni tu na ri chuan hi nimina market tlakna chan per khan ta ni chuan enge thu thang US market lama hen zanin lama hen hon huna thu thar enge omdon shet ala ni lawa chu mi chu ngong dan zel kha ngai ven le ngai chan langai fiau don ani ti chuan hei in US lama din mun ni zan lama khan US chuan hei 1% loi atlame 2% de hatla ni chuan chuan tlana khop me ya enge black swan event nge nia enge shedal ni lawa hei tinge hong zel lo ni US tlana khop me asen US future hi entire recovery hi omdeu ang khop me ya US future chuan 300 points well up tor mea recovery on my future hian global market win lama po US India market poron choi kang deuh hleka Europe lam poron ngai aron ti tha recovery om don nge tel chiang lo ni chuan US market hi zanin lama hodna na zirin khovel pum hong lenga chu din hunan ton ta ni to chuan future market tang chuan recovery om don ni na langa hi market hi recovery don nge tuna hian a chor leilok me ti hi check takin shetala le lawa US market in a clear dan zel to don in global market hi kan zui don ni India pana zui don chiang ti han threm masaila chu tuna US market a chuan future market a tang chuan positive opinion nei mela zain na chuan chen nimin lama chuan close turu khop me -1% run tlani han thiam masaila Europe lama vein market Europe lama khat chuan recovery ne ni po US future lam recovery that khan Europe lam po recovery om dewa ha good news om chong lo ma se sen khan US lam recover chuan ron zui ve zel ti na ni me hi Europe lam din mania soi tur vak om lo Europe lama chuan hi ni deuh mai and recovery sang khop me 1% line recover lam ni mina 2% deuh thoinan tla deuh supa ya chuan hei recovery ron nei do ni Asia market lam Asia vein an chol deuh nuala China lam pon chola hanseng eroin honga hansang Hong Kong lam chu recovery tlemin oma kopski pon chola South Korea pon chola Japan eroin honga tlana khap me ni min chola Japan kha vein an hon me chuan 2% la dor me ni chuan Australia lam po recovera New Zealand lam po chuan China eron chola ni vein a chuan Hong Kong tel chu wang chuan nak tuk lama hian enge hong do ni shiat ala har khop mai chuan Asia lam chu khati khani vein kan market lam han thlirela ei recovery omni 1% tling trap me recovery hianin chakop me chuan kan VIX poi reduce
tladeu leka an VIX po se 16.5 pa la om wang me 59 la sanga ton VIX sa zon lem in recovery om dewa cool off dew ni bearish sentiment ka cool off dewa ti khat sianga so sector in entire sector hian ai recovery oma himak deuh mai chu China lam real estate lam pang bad news oma keima ni real estate lam pang good news positive turnaround chale thunga hi FII ho hian India market a hian in stable ti in an ron loot na sa zo nge mani chu theng ta chu ngai to me tan metal sector po recover de ni min khan tlana mea vina chon recover de ve kani sector sang chu small cap ero an recover lawa mid cap tlem recover dewa auto sector recover chung lawa chon bank hi ron recover thakop mai boka bank po hi ron recover chon tlai to ka ron recover ni bank lampang pe ka chuan sector pungpui an chon ron recover de ve kani huina ha chuan ka kha huina din mulania market pungpui a chuan large cap atang thlir large cap atang po hin endal hai metal sector hi ron recover thakop me energy sector nen Tata Steel JSW Steel hi nimin khan tlana khop me tuina chon ron recover deuh ti lang chiang khop me chon IT sector po recover a Indusin Bank po ron recover se chon nulama khanin bank lama chon recovery an tila recovery na lo exist bank le SDFC Bank hi la recover man lo ni wina khan amara chu nimina tladeu IT sector hi ron thladeu khop me wina chuan IT sector le FMCG po khan la continue FMCG sector pon la tha ti chuan SDFC te pon ron ko financial sector a chuan finance sector chan Bajaj finance pani hian market khan dom char me a wina khan atir tang han an strong khop me a chuan in ni hen recovery an strong khop me wina po hian chuan Reliance Apol chang le bera chang le bulan son zuk me a chiang lo khop me chon Kotak Bank te po chang le ICICI Bank te po chon lo man ron recover SBI te po chon lo man ron recover de pe kani ka khania vena chon tam zo khin recovery nei ni nimina han tam khop me a very side ka vena chon recovery nei dewa kan bulls lampang po ron chan bia wani advanced decline and la market pumpui tang nifty lama chon hei claim recovery ron om dewa chamalam kha chuanin advance ho hi zali bor vel khan oma decline hi sang khat le ti ve khan oma chon lama chon rin thlak thleng ta thuk me sensex lama chu chu tho chuan ya in thlau khop me chamalama chuan se recovery chon lama ron oma buying chu om nge mi dinga chuan market pumpui tang hi chuanin market hi recovery om deuh ni na langani chu alan ni technical analysis kan thliranga nifty hin thlir leila daily time frame voina che dan chu an entire a bounce ti hi alang chiang ve me bullish hammer pattern siam boka chuan voina che dan en masaila gap up open ni voina han 17450.5 gap up a 17326.10 thleng thla 1758.35 han holani chuan khar hian 17562 tlenga point 252.25 points a move ani move thakop me move nakhop me ni wina chuan a bounce na area enela hi correction pullback ane na hi 2.6% intraday pullback ane na hi intraday hi 2.6% intraday pullback ane tawni chu chuan 2016 kum chunga intraday pullback atanga kan chu chuan correction hi 10% pullback correction ane to tinani amase closing basis akan lak chuan 1.35% ang vel chu correction hi la nei tinani ya kan nifty hian 5% correction here do tok view mani oti tur hian achada urang mea an nori hei hi support area nia chuan hei hi wina candle hi hei support area tang around bounce ani candle tang yan hemi candle lan dan tang yan chuan hammer candle nia support tang around sot chho ni bullish sentiment lutuk ani
support area kan tika nimina po 17300 tang 17400 area hi poi modon kan tika ni wena po poi mo na ron lang ta chi ameni chiang mang khengin ron sot chawa chu a break thelo ni wen tang in support a mutlat me hi ngi anzel do ni chuan hei hi kan din munania wena tuna chuan 65% bullish sentiment kan puto a 35% bearish sentiment kan puto nak tu kan chiang le zwalanga so naktuka chuan resistance ri 17600 area ni do ni hei hi naktuka ates ngei ri nawa ates huna hian tatang hian hei hi mi chunga hian khar thei chuanin chunglam hi pan zelanga hei mi chunga in khar thei lo chuan tlak lam poila on le thei view ni ti kha kan tar lang do bot bullish sentiment aron pule to ni ti khan kan market chu ti khan tar lang do ni technical tang chuan chiang view ni 1 hour time frame atang lan dan chuan clear lela voina chun tlai area hi voina a move dan chun tani hei en thianin adar kar angzel ta dar kar khat dar kar ni dar kar thum na vel tang hen ron recover tani chuan recover chho char chara tlalo re profit booking pom lo shem ni chho pop ma strong view chuni beran la langani strong view me se enge andoni shetel no naktuk lama hian US market global market azui doni vein ka chu US market future ha recovery sang em Europe lam recovery sang bo chu bang chon ke mani pon kan lo khami bullish sentiment zar han lo zo ni bera se enge andoni chon chu gap area a gap area hi hetlai gap area khan don tani chuan hetlai po hianin gap area hi resistance omna kan ti khan tani hemi hi ala test to na hemi gap area hi khar thelo chuan hei nimina po hetlai selling area 176 area tang selling om chana tlai vel tang hian naktuka hian a test anga ta tunga selling hi om le don nge don lo chi ka ngai don tlai vel chuan voina tang chuan voina tan chuan voina che dan tang chuan bullish khop mai ni chuan indicator atang po hian hei bullish hi MACD ron line ron cross strap me tu ga chon 1 hour tang chon bullish sentiment om do ni bank nifty lam an thlir la bank nifty po when to recovery nei track up me when a chet dan in masaina 137,238.49 honga 36,525.95 azu thleng thlani nimina han bearish sentiment apu kan ti kha 65% ta atlangai me nia tlangai me ya bearish sentiment kha tlang atlani chuan 36,525 tang hin on bounce leni support area kan ti khan tani 37,340.70 han thlenga 37,235.85 khani 800 points some move ni window move track up mai candle tang lang chiang view ni so ani correction hi 4% correction nei to ni intraday closing anga kan lak chuan intraday che dan zer kan lak chuan chuan intraday tang kan lak chuan 4% ni a hi kum in sang ni som ni hian 20% ang vel to ni 20% correction ni intraday tang kan lak chuan ma se closing ang lak chuan 1.7% hi 5% do to 3% ang do to chi correction hi la nei ang thluk ania chuan voina che dani hammer candle nia hepo bank nifty ang thau khan support area tanga sot chawni chiang khop mea hi support area chun tani 365 tanga 36500 tanga 3700 area hi support area tatang hin sot chawni nimina han 36800 khan tia voina chuan 36800 sotlang ma sa 36500 support area ha support ka zum azum muni tatang hin ron sot chaw hei major resistance su lan ni ngei me ya 3800 chuan ti hian kan clear dan ni la to a hei hi 65% bullish 45% ma se hei hi global market azir niang fundamental hin thlak thut me ituna chuan technical thang chuan 65% bullish 45% bearish non ni hi naktuka test to ni 37500 hi naktuka test to ni hemi a test na zer hian engtin nge che ton
poi mo le don view ni tu kan clear how da tur chu hi hemi area hin don ta ni hi 1 hour time frame an en lela hei ein hon chia tang khan tlangal wanga chiang kho me chon nifty ang bok khan when market chu darkar thum na vel tang recover chok char me ni hi nge an do ni nifty ni han an zul khop me shit har khop me global market azui don kan tia nak tu ko hen nge an do ni in thak thleng thei reng chulan ni FII le DII lam khe segment awain chu an lei ve ni FII pon leya DII lam pon market hi bottom to do na mani o hemi data tang hi chon ti da zona thei don ta ni lei ve me ya tipan lei nge ni a khathiam chi lowa US lam market ein thak thleng thut chon hi an exit lengam khathiam har khop mai so den mun sen lei nem khop mai wen ka hi market chon nu lama han ron recover na chan pa ni reng bokani nimna shal chawa winan lei ve thunga nimina kha chon FI khan lei boka wina pon lei boka FI chon shal ve lo ni future options lama chuan FII ho hian tizathin leya wina option data tang chuan la bearish do hlakani ase short covering oma future open interest lam nifty lama bank nifty lama long entry om ve thunga hi in munya bearish sentiment om em lo ni tuk po bullish rin om khop me ti chon open interest in la hi chu tunkara resistance le support tura kan ngai chun ta ni chon voin hin enila bearish zone exita bull zone en lut na sa ni landan tang chuan activity om dan tang chuan bear zone exita bull zone entry ni mo chiang kha mai chuan tuga range tur kan tika 176 hi resistance a omanga 175 hi tahin lanes wall mega ni bull le call so chuan nak tuga hian engting e thlai hi heavy area hi activity om don ni thlai area hian bull san chak don nge bear san chak don in be na tur chu ni le tan nak tuga 176 point test ngei don ni na langa chu market om dan tur ni na langa ni bank lam han thlirila bank lama chuan he hin din mun ania naktuk voina hian voina han 3700 area khan in temin in beina om dewa chuan naktuka zon 375 resistance tling doni resistance la strong mel khop me ma se tapon support in build na sakop me ma se hemi kar hi poi modoni naktuk chu nge an doni chuan hetlai area hi exit thawa bear zone claim exit entry ponom thawa an entry exit an la om ve ni bank nifty lam hi nge mani in be na la om don chok nge mani tikha zona om ve thei viau ni an tar lang du a ole khati zong kha Mizo Stock Trader ina market Thlirna kanon nei thei chu ni la ta a min lo follow ula thei topin ai tha in ron ti zel kan tum don ne kan lo me